right. Ni bomandla nvelela ni khensa ka mutirhikulo byo jiwa mkhosana kuseriwa nkarhi ka nongonoko wa ta mitlangu inkomo. Nkarhi 15 wa timinete ku ba awara ntsevu ni mixo ri perhile vayingiseri. Vayingiseri a ni ta ku mi ta ni khomela nyana loko ri ku a mi tlakulanga swa ku tika ku va ni hleke ku mi nyiketa live tolo. Menejara wa mall RB Zarara tintambu. Vayingiseri mi nga rivali leswaku mahungu ma khome wisa nhlekani ku suka exitichini xa mahungu xa Ehlekeni station number 33.0. Hungu leri rhangeke mahlweni namuntlha. Vana lava nga hloleriwa hi ku xaveliwa boteri ya 5 kg a yi zanga yi xeliwa kambirhi. Va endle matshalatshala leswaku va tikuma va xava xinkwa. Vateki va mahungu va vula leswaku vana Savongo Totela a vo xava kunene. Wanuna loyi a nga tshika ntirho hi xirhami xa Limpopo Mpumalanga a khonoku na le xitepeni. Mesi se tlakule tshura mutini. Wanuna a nghena hi movha wa baki wa karhi tanihi leswi a pfumala khenopo. Wanuna u ri mixo un'wana na un'wana movha wo tsutsuma tanihi le ka mphikizano. Wanuna u tlhela vula leswaku movha wo tsutsuma swinene loko ri hava njhini ematshan'wini loko ri na njhini hikokwalaho ko njhini ya tika. Department of Funerals muxara kumbe valahli va lava raheke bakiti va ri wanuna leswi ngo ri la hi xirhami xa kwala Mpumalanga xana yi ta lunga muxari na. Dola Nyadombo yi teke xidlodlo xa van'wamatsambu endzhaku ko tsutsuma mpfhuka wo ringana 30 cm aka rachovha buwa hi rihlanga. Vayingiseri mi nga rivali leswaku mahungu ma heli na nkarhi a wu heli kambe munhu wa karhala a wo mankolo a navela ni mati a hi tlheleni kuma man'wani mahungu eka nkarhi lowu landzelaka na wisani hlekani inkomo.